Dobar dan ljudi, Alex Šerko je ovdje i dobrodošli u moj novi video. Danas ide jedan video što iskreno nisam imao planu izbaciti, zato što sam promijenio način izvođenja i editanja videa, ali masu vas me pitalo u vezi teme ovog videa, tako da odlučio sam ga izbaciti zbog vas, ali nije to sve. Zato što sam jučer izbacio najjači giveaway na Balkanu. Link će biti ovdje, a link mog kanala će biti dole u opisu ovog videa. Šaljite svima taj link, daj da stignemo do tih 3K, znači 3000 subscribera, moguće i lagano je, uz vašu pomoć to napravimo ovako preko noći. Doslovno to je samo da svaki subscriber dovede jednu osobu, znači samo jednu osobu i nakon toga shitbox ide nekome od vas. I to još sa novim krovom. Tako da uživajte u video i vidimo se kasnije. Peace out. Tada! Svaki put isvoram tako. Tada! Uglavnom, dobar dan ljudi. Došao je napokon i taj dan. Što danas radimo? Stavljamo krov u ovoj mašini. Kako ćemo to napraviti? Stvarno nemam blage. Prvo ćemo skinuti ovo. To znam da ide, tu ima neke videe, to ćemo skinuti. Skinut ćemo drugi. Onda, kao što vidite, ja imam ovaj šiber koji, hvala Bogu, ne radi. Vidite ovdje. Tu je njima bila pala neka greda, vidi se da je štukano i da je, ne znam, prefarbano ono sprejem. Znači šiber logično ne radi, sad je ispucan. Uglavnom, prvo ćemo staviti ovo šibera, skinut ćemo ovo ćemo skinut, onda nekako trebamo uvaliti taj krov u auto, što je iskreno nemam blage kako ću, jer sam sam, ali pronaći ćemo način. To je to za sada i idemo raditi. Znači sad bi najrađe rekao ko za kurac ljudi, ali sam odlučio da neću psovat, tako da ko za nešto. Skinuli smo ovo, ko za kurac, GoPro nije snimao, nešto mi je počeo zadnje vrijeme, stavim ga snimat, počne snimat i sam se ugasi, znači nije mi jasno, ali okej, nema veze. Uglavnom, skinuli smo ovo i ovo je odvratno prljavo, tako da to ću staviti ovdje. Prvo ću staviti krov bez toga, vjerujem da može jer ga mogu zakačiti ovdje i svugdje. Šiber, kako ćemo napraviti šiber, pošto imamo ovo. I šiber sam napravio oko centimetar veće. Šiber ću zalijepiti tu plastiku gore, on ću samo krov staviti da drži šiber. To je to za sad. Evo kao što vidite, to je cijeli krov, ovo je krov, ovo je šibera. Ovo su plastike sa strane, znači prvo ću staviti ovo, pa ću staviti krov, pa staviti ovo, pa ide ovaj plastik. Vi vidite što su ovdje neke nove gumice. Da, to ću kad satram ove pa ću staviti ove. I to sam isto sve ovo. Idem ja jest pa ću se vratiti. Jer u radu je spas, kako kaže. Evo nas opet u autu. Idemo staviti šiber i idemo dalje. Baš mi je nejasno, stavim snimat i glupi GoPro mi se isključi. Znači stavim snimat i video prestane snimat. Piše mi da snima, prestane snimat. Uglavnom rekao sam sad moram opet sve ponavljati kompa. Šta radimo sad? Fušerski poslovi. Kod BMW, šta ti treba, hvala Bogu. Trak, s trakom ću staviti ovdje. Napostavit ću masu trake. Onda ću ovaj dio šibera zalijepiti tamo gdje stoji šiber gore. Nadam se da će stajati dok ne ubacim krov unutra. Kad budem ubacio krov unutra, onda ćemo naštimati da šiber bude točno tu u sredini, logično. Zakačit ćemo krov i to bi trebalo biti to. Onda dodam sve ove ručke tamo. Ovo tu što sam bio rekao da ću dodat kasnije. Svjetla moram dodat i onda idu sve one stvari sa strane. I to je to, više manje ovdje je isto to sranje. I ovaj auto ima masu svjetla, znači ovdje po svim ovim. A ja nemam svjetljika, ali nema veze, stavit ćemo čisto da bude, izgledat će urednije. Idemo tamo je. Doslovno opet sam upalio timelapse i nije se vidjelo u pizdu materiju. Uglavnom, ono ko što sam rekao ne ide, znači ne može se zalijepiti jer je tamo neki čudno drvo, šta ja znam. Stavit ću krov, pa ću staviti taj glup šiber pa ću to probati sve nekako gore zabiti, nemam blage, snaću se nekako. A je sretno mi. Ljudi, hvala Bogu, krov je unutra i stvarno se zahvaljam. Znate ono, svi moji prijatelji
Što kad sam rekao da ću snimat tako neke sautim ovo ono, svi su bili onako, da kompa, zovi me kad budeš snimao, kad budeš bilo šta radio, zove me, doću ti pomoć, da mi to zajedno radimo, jedva čekam da radimo tako neke aute, baš mi ono fali blala. Uglavnom, hvala Bogu, danas sam išao radit, niko nije došao, a svih sam zvao. Sad dalje, neko ću postaviti taj glup šiber i onda ću zakačit krov i mi nemam blage šta dalje, vidit ćemo. Uglavnom ljudi, u čemu je stvar? Ko što vidite, ove vide su ekstremno kratke. Ona sad odluču staviti ovu veću vidu. Stavimo unutra. Trebam gađat rupe fucking. Tu treba ići to govno i imate rupe što su unutra ono fucking negdje od iza. Valjda će mi uspjeti i ne znam, držat ću vas obavještenim kako napreduje. Bok. I evo ljudi kako napreduje, stvarno sam se zezao za staviti ovo, neko sam ovo naciljao, pogledao, pogodio sam kad sam vidom i zabio rupu unutra. Znači stavili smo jednu od 4, sad moramo još druge i to je to za sada, nadam se. Idemo dalje. I hvala Bogu ljudi, zaboravio sam jednu stvar, vi stavite ovo tu govno, znači ide ova plastika crna van i onda vam ide ovo drugo govno, ovako, klak, samo to. Ja sam to zaboravio napraviti dok je krov bio dole, sad se tu moram zezati s tim dok je krov gore, ali uglavnom ovdje smo stavili ovu drugu i sad ćemo valjda to neko uspjeti uvaliti i onda idemo dalje. Let's go! 3 od 4 stavljene, rekao sam da neću psovat, ali ovaj put moram. Jebem ja mater ovom GoPro, ej. Opet sam stavio timelapse, tu sam lupo, drkao sam svašta nešto i ništa se opet nije snimilo, ne mogu vjerovat. Ne, kako da ja ovako živim, ej. Show. Evo kako to izgleda. Sada dalje stavljamo ove plastike. Postavljamo svjetla, ovo, svjetla to i gotovi smo. Kao što vidite, ovo je išlo vrlo lagano i s druge strane. Sad još imamo zadnje, nadam se da neće biti neka zezancija. Evo ljudi, mislim da će to biti za danas. To jest neće, ali vidite kako fale ove kopče. To samo te dvije, tako da to moram kupiti pa bi ovo visjelo. Sada ono, stavio sam ova svjetla, stavit ću još ovo tu u sredini. Ovo je sve gotovo, nestavljeno. Stisnut ću sve i to je to za danas. Trebam ići kupiti, vidite i ovdje je puklo, pa smatram. Trebam ići kupiti sve to. Klak, vidite i ovdje je puklo. Aj jebote. Ne veze, to je puklo. Kad ovo kupim, to ću staviti unutra i to će biti za. Uskoro ćemo odlučiti da li će ovo biti Project Car ili neće, ili ćemo ga baciti u baju ili po nekim stepenicama. A na kraju smo odlučili sasvim nešto novo i sasvim nešto bolje, a to je giveaway at Shitbox, tako da podržite giveaway i vidimo se, woo, rokanje! I hvala Bogu da to nije bilo kraj ljudi, evo da vam pokažem. Ovako to sad izgleda tu, s ovim sam se malo zezao, sve ove kopče su popucane unutra, tako da vjerujem da će ovo past u vožnji. Evo, šiber, ovo, teški flex, vidite. Još jedan fun fact što vam trebam reći, vidite, ko što vidite, na tablici mi je ovo uvijek, jučer sam snimao neku reklamu. Što ćete vidjeti možda koju ne. Uglavnom, jučer sam snimao, opa, tu malo plastike ispadaju, evo, ko novo, vidite ovdje, evo da ćemo neko lupio, nema veze. Ko novo, ja vam jučer cijeli dan vozim po gradu s ovakvim tablicama, znači vozio sam bez tablica
hvala Bogu pa me Murija nije zaustavila. I to je to. Uživajte i hvala što ste gledali do kraja. Peace out, Alex Šerko ovdje još jedan put.